Guliat hinda ko nga tingog, nga igpasangyaw an maupay nga sumat, maabot na ang Ginoo nga Dios nga dara in kusog. Ang Ginoo madaha iyo. Pagbahasa ti kangan santos nga ebanghelyo, sumalakan San Juan. Nagsiring Jesus ngadtohan mga Hudiyo. Ginpadara niyo an iyo mga sinugo ngadto kan Juan, nga nagyakan hiya hangaran han kamatuoran. Diri nga nanginginahanglan ako hinkanan matawo pagsaksi. Ginsusumat kula ini base matalwas unta kamo. Sugad hi Juan, in suga, nga naglalaga, nga malamrag, nga naruyag kamo, hausa kadali, in pagpahimulos, an iya kapawa. Kundi, may dako saksi, para haakon, nga labaw pa, kayhan pagsaksi ni Juan. An mga buhat, nga akon gintutuman, an mga buhat nga ginpapatuman han akon han amay. Mga saksi ini hira para haakon nga nagpapahayag nga ginsugo ako han amay. An ebanghelyo han aton Ginoo. Pagdayawan ka, Kristo.